Mwiriwe banyarwanda banyarwandakazi, uyu mugoroba twishimiye kubagezaho uko igikorwa cy'amatora nk'uko biteganywa n'itegeko mu Rwanda. Amatora yatangiye uyu munsi, yakozwe uyu munsi tariki 15 Nyakanga 2024, itariki 14 Nyakanga 2024 kaba harabaye amatora muri diaspora. Mu izina rya Komisiyo y'Igihugu y'Amatora turashimira cyane abanyarwanda mwese mu Rwanda ndetse no mu mahanga ku bwitabire bw'amatora, aho twagize imibare ishimishije igeze kuri 98%. Uyu mugoroba tunejejwe no kubagezaho iby'ibanze byaturutse mu ibarura ry'amajwi yaturutse muri diaspora ndetse no mu Rwanda. Mu mahanga ibarura riragaragaza 52.73% ku majwi 40,675 ku mubare w'abari kuri lisiti y'itora 70,138. Intara y'Amajyaruguru dufite ibarura ry'amajwi rigaragaza 77,87% ku majwi 1,151,970 bituruka ku banyarwanda 1,480,558 bari kuri lisiti y'itora. Intara y'Amajyepfo dufite umubare ungana na 78,57% ungana na 1,615,265 bingana n'umubare wari bari kuri lisiti y'itora ya 2,55,930. Intara y'Iburasirazuba dufite umubare w'ibihumbi 78,65% bingana na 1,766,799 ku banyarwanda bari kuri lisiti y'itora 2,246,371. Intara y'Iburengerazuba dufite umubare w'ibihumbi 78,86% bigizwe n'amajwi 1,7,932 ku banyarwanda bari kuri lisiti y'itora 2,38,931. Umujyi wa Kigali dufite 83,45%
bigizwe n'amajwi y'abaruwe 978,223 ku mubare w'abari kuri lisiti y'itora 1,172,229. Mu gihugu dufite amajwi 78,94% bigize umubare wa 7,660,468 ku banyarwanda bari kuri lisiti y'itora 9,71,157. Ku rwego rw'igihugu tugiye kubagaragariza igiteranyo. Kagame Paul 99,15%. Habineza Frank 0,53%. Mpayimana Philippe 0,32%. Murakoze.